Техас штаты өзүнчө эле чөл экен. Тоолорун нарын областына окшош экен. Эс алуучу жайы дагы бир кустурда жайланышыптыр. Биз азыр жүк апараткан жер Мексика менен границасы да, Техас менен Мексиканын границасы. Бул жакта тамак ичкен жер бар экен, тиякта тамак ичип атышат американецтер. Таптаза жууп коюшуптур. Мына тамашалардын баары башталды. Мексиканский пальма. Жакта дагы бирөө турат. Алыстагы тоолор точно нарынды тоолоруна окшош экен. Нарында да ушундай да талаалары. Бирок нарындын чөбү аябай күчтүү болот, малдар аябай катуу семирет. Булар бийик өспөгөн пальмаларбы? Мына бул жакта кактустар да бар экен. Менди. Эки күзгө коюп коюптур, эки жууган, кол жууган. Кээ бир жерде колду алып келсең өзүлөрү чыгат, жок, мыякта чыкпайт экен, мыякта басыш керек го. Басыш керек экен. Колду салып. Sorry, restroom closed for cleaning, out of service. Ажаткана жабып, тазалык жүрүп атат дейт да, тазалап атат. Бул жакта суу ичкен жери бар экен, кнопкасын бассабыз, суу чыгат. Бул жакта дагы пальмалар бар экен, ушуларды көрүп коюп, жолго чыгалы.
Кудай буйрса дагы 1,5 сааттык жол калды. Как раз Мексика менен Техас штатынын границасы экен. Жүктү жеткизип ар жакка баратканда унчукпайт, а бери көздөй келатканда таможня катуу текшерет да документтерди. Анткени трак айдаган жигиттер границадан качып келаткан мексиканецтерди салып алабы деп ойлошот. Катуу болот экен. Кызык өсүмдүк экен бул. Техастын номерлери, а бул Калифорния экен. Бул да Калифорния экен. Машка чарчады. Техас алыс жол. 2000'den ашык километр болчу да. Nothing can stop me, I'm all the way up. All the way up. I'm all the way up. I'm all the way up. Nothing can stop me, I'm all the way up. Shorty, what you want, shorty, what you need. My niggas run the game, we ain't never leave. Counting up this money, we ain't never sleep. You got V12, I got 12 V's. Got bottles, got weed, got molly. I'm all the way up. Shorty, what you want, I got what you need. Shorty, what you want, I got what you need. Shorty, what you want, I got what you need. I'm all the way up. I'm all the way up. I'm all the way up. All the way up. Nothing can stop me, I'm all the way up. For my niggas with Bentley coupes and Rolexes. Kicked the bitch out the room and gave her no breakfast. Had to stash the jewels, these bitches so reckless. Keep my hoes on cruise, I'm talking shorty uptown, showing off for new things. Couldn't take it all, so I gave her chain. She called me top shotter, yeah, I keep a few tings. Champion sound, yeah, I got a few rings. And I'm all the way up, and you can stay up. And if you ask anybody where I live, they point to the hills and say, go all the way up, go all the way up. I'm all the way up. I'm all the way up. Nothing can stop me, I'm all the way up. Just left the big house to a bigger house. Ain't have a girlfriend, but the bitch is out. Chanel croc bag, shit ain't even out. With the gold chains, Himalayan Birkin, cocaine lit it up. Pop shit, I hit him up, I'm talking color money. Purple yin and blue germ, I got brown lira. I ain't talking about Ross, bitch, I'm that nigga on Viagra dick. That means I'm all the way up, and you can stay up. P.O. say I can't get high, hopped in the helicopter, Uber and said, go all the way up.
you need. My niggas run the game, we ain't never leave. Counting up this money, we ain't never sleep. You got V12, I got 12 V's. Got bottles, got weed, got molly. I'm all the way up. Shorty, what you want? I got what you need. Shorty, what you want? I got what you need. Shorty, what you want? I got what you need. I'm all the way up. 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 Nothing can stop me. I'm all the way up. All the way up. I'm all the way up. I'm all the way up. Nothing can stop me. I'm all the way up. Техас штатында бекер тамақ алыш үшін мына ұзын очередь тізіліп тұрады. Где-то 200 метрге дейін очередь. Баяғы жұмыс жоқ қалғандар, ковидтен қиналғандарға мемлекет постоянно жардам беріп, тамақ таратады да бесплатно. Машиналар толтыра. Мына нормальный кишилер бүт машиналар менен келип атат. Очередь машиналар. Көрдүңөрбү? Машиналар очередь, нормальный кийинип, элдер келип, өкмөт берген тамактардан алып атышат.